Pemirsa kewentenan pemandu wisata ring Kabupaten Buleleng kekantenang Kantun Kirang. Silih tunggilnya nih santukan kirangnya nih kewentenan pramuwisata mawinan arga sertifikasi sanimal. Ini keinucap dados pikobet ring sejroning mincapang daya saing industri tur kualitas pariwisata ring Kabupaten Buleleng. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng Gede Dodi Sukma Oktiva Aksara Matutang indik kirangnyane kuentenan pramuwisata ring Buleleng mawinan kapiambeng arge sanimal santukan ring sajoning maut saha molihang sertifikasi pramuwisata muatang prebel siki, 3 juta rupiah. Anutin data Dinas Pariwisata daweg warse kalitali pitulas kantos kalitali kali likur wenten 367 pramuwisata saking kuintenan inucap wau 147 pramuwisata sane molihang sertifikasi. Manut Dodi kewentenan pramuwisata puniki dahat kabuatang antuk ngicenin ayahan binih becik majeng paru wisatawan sane rauh ke Buleleng. Napi malih sertifikasi pramuwisata sane wenten pajang kewaliang malih ring kekuatan keuangan daerah. Selain kahanan keuangan sane kekantenang kirang nyabran warse di Spar Buleleng wanta sideng wantu 3 dase pramuwisata sane wenten antuk molihang sertifikasi. Sertifikasi inucap nyayuben pramuwisata selam, diving, pramuwisata alam utawi balawista, miwah pramuwisata budaya. Sane wedar ring ulung dase 6 daerah tujuan wisata DTW sane wenten. Ringgalah pungkuran paiketan dane marencana pacang limbakang tur mabeli bagang ngenenin indik perbeo sertifikasi pramuwisata. Selanturnyane majeng pramuwisata sane durung lulus sertifikasi Dodi nguduhang Mang Dani ngamiletin pelatihan-pelatihan sane kasiagayang oleh Dinas Pariwisata. Pelatihan sane kaicen inucap merupa pelatihan dasar saha pelatihan bahasa. Nyoman Yuda Bali Pos Nguningayang.